apat ng Domingo ning Adbiento, miti punta mo ba tayang samban, puriyan at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, abe-abe tamong pasalamat at ding makatuking intensyon. Ding mag-sponsor kaniting misa, apanimonan da ring CPC San Juan Lubao, di Mr. Reynaldo at Lorna Maninang and family, Sister Maria Flor Anisiete and family, Sister Milagros Malyari and family, Mr. and Mrs. Alex Bitog and family, Mr. and Mrs. Mira at Joey Manasan, Mr. and Mrs. Jerry Kabiling and family, Ian at Michi Makaspak, Glenn Makaspak, Engineer Rochelle Ann Saplala, Del at Alan Sadsad, Mr. and Mrs. Ernesto Santos and family, at para King Quick Recovery ng Amado Navarro. Kapasalamatan mo naman po ang manibatan karing pamilya dari Honorable Governor Lilian Nanay Pineda and Mr. Rodolfo Pineda and family, Honorable Vice Governor Dennis Delta Pineda at Mrs. Yoli Pineda and family, Honorable Mayor Esmeralda Pineda and family, Honorable Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo and family, Cecil Lingad and family, Mr. and Mrs. Rizaldo Manansala and family, Darwin Paul Manansala, Luis Gabriel Tan, Gina Capili, the family of the late Salvador Matias, the family of the late Eduardo Bitog, Ike at Beth Mangalindan, Aldrin at Valeriano Puno, Mr. and Mrs. Edgar Balatbat and Jesseline Balatbat, Elvira Pineda Quiros at Shaina Pineda. Para King Aldoning Karelang Kebayiton, Cynthia Bansil, Mr. Rodolfo Bong Pineda at Kendra Daphne Manalansan. Para King Kapagnasan dari, Maria Excel Dabu, Jehel at Lani Kapuli, at Sophia May Agonoy. Para King Kapaldanan at Maya Pakalusugan dari, Maria Lourdes Flores, Nicasio Banting Jr., Bernabe Flores Jr., at Crisa May Carlos. Ganakantala naman po din kapatadtang Mayangon Nabi, lalong-lalo na Ipo Francis, Claire Ann Asuncion Manuel, Dolores Alberto, Susan Sindiam, Evelyn Torres, Macaria Marquez, Jamnar de Guzman Isip, Eugene Bitug, Melanio at Clarita Bondok, Rolly Martin, Generosa Manalansan, Dominador Lampa, Rosalinda Lampa, Lamberto Lampa, Augusto Carlos, Elenita Tayag, Victorino Pineda Sr., Ernesto Pineda, Mario Aguilus Dionisio, Angelito Umlas, Milagros Espinosa Dionisio, Jose Nelson Morales, Simeon Kabiling, Regina Kabiling, at Felicissimo Lugtu, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makaganaka karela.
Agyuning pampuning anak, kampuning Diyos, Espiritu Santo, Amen. ang kinumanatili, agay kayo, At kekaan timurin. nempong papasko, lagana po yung dalumdum, maranon po yung bengin po. Kaya siguro, dakalasulong kislap-kislap, bang makasahop, bang may tabing dalumdum. Ini po yung panagkat at tunay pa magsadya, ne po, king Pasko, yung maging sulo, king madalum dumayato. Gampatan tayo po ngayon yung pamayanting kandila ng Adbiento. O Diyos ng pag-asa, Emmanuel, Diyos busalmi, maniga po kaya po na ibiyegyo yung sala aking biyemi. So mo keng misadya king sarili mi aldo-aldo king balang oras, para king panyatang ng Kristo. Manuknangan kaya kami, sopan mo keng mibiye-biye para kaya ka. King upaya ning banalay espiritu, tagkilan mo kami, ban ining kaya kaming selebrasyon, ing kaya kaming pamanyambong, ing kaya kaming pamagsadya, king pangabayit niyang ginung minyetula at kapulyan kaya ka. Ngayon manggaman king alanganganga. Amen. Dempong kandilang makasindi king altar, ng Adbiento, panagkat na po kaya katamo, yung tunay pa magsadya, king Pasko, yung sunlag tamo po pangatao, ang itabing sablang dewakan, yung dalumdum, at yung egan-agan ng kasalanan. Ngatangan pong manalangin, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulo, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko, kanuan a Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong banal, at kay kayo kapatad, ingi panalangin yo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa may bayang tutu, pakaluluwa na katamo, patawara na katamo karing agawatang kasalanan, idala na katamo, king Bialananga. Amen.
Panalangin tamo. Kempong kataymikan at duwan niyo po ngayon sarili yung kapagnasan, kaniting misa. Pangaditala po, rin ganaganang talasawa, kaya katamong parokya, kabera po rin single parents. Hoig pami ng kinuming Yesu Kristo, bustan mong may bait yang pasibayo kaya kaming anak mo, ang ting sibol ning biyemit kapanaligan. Ipaintulot mong yangat na kaming ibat king karalumduman, yadan na kaya kaming kaya kang sala. Bustan mong gawa na kaming makatuliran at apagkatiwalan na balayan ng kapayapaan. Iningan po aduan mi, kilagyo ng Kristo, ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ni Propeta Isayas. Pasibayang peparalang mensahe ingino kang hahas, ngana. Adwan mo king ginong kang Diyos, king dinana kang metong atanda. Malyaring manibatan niya iti, king kalalama naning lugal daring mete, o kaya king matas sa banwa. Nganang mekibat hahas, eko manyawad tanda, ekay bili, king kapagsubukan ang Ginoo. Inya nga ng Isayas, lahi ng David, makiramdam ko sa, epa makagyuke kayo, ing gisanan nyo la kapibabatan ding tao, at gisanan nyo pawari, ing kapibabatanan ning kanakong Diyos. Ing Ginoo mismo, munyeyang metong atanda para ke kayo, milamnan niya ing metong akayanaka na babae at mga nakyang metong alalaki ating maging lagyo na Emmanuel. Metong alagyong mga baldugan ing Diyos kayabi tayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pundasyon na king busal ning dayat malan. Pekatikit ne talakad king libutad ning danuman. Aluban ing Ginoo yaing
malinis agamat, itang makimalinis a puso. Ae imagimbut, karing bagay alang kapakanan. Palubaniyeing Ginoo, yaing aring igara. Palubaniyeing Ginoo, yaing aring igara. Yay tang tanggap king bendisyon ning Ginoo, at tanggap ablas king Dios sa kayang talapagligtas. Makanyan lapin ding taon kaya magdulap. Magdulap king harapan mo, O Diyos ng hakon. Palubaniyeing Ginoo, yaing aring ligaya. Palubaniyeing Ginoo, yaing aring Palubaniyeing Ginoo, yaing aring ligaya. Palubaniyeing Ginoo, yaing aring Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Iba't ya'y ting sulat kang Pablo, ing talasuyo ng Kristo Jesus, at mayawos maging apostol, at may pili, ban manaral king mayap a balita. Ing mayap a balita, ya ing malambat ng pengako ning Diyos, king kapamilatan daring propeta, antimoing masasabi, king banal a kasulatan. Iting mayap a balita, tungkol ya king anak na, i Jesucristo ginutamo, agpang king kayang pangatao, mibayit ya king lahi ng David, agpang king espiritu, ning kayang katutubong kabanalan, may kilalayang mitnong kayupayan, bilang anak ning Diyos, inyang sinubliyang mebye, iba't karing mete. King kapamilatana, pigkalubno kanako ning Diyos, ing pribilehiyong maging apostol, ban king lagyo ng Kristo, idalara ring sablang bansa, king pamaniwala at pamaminto keya. Karing may sabing bansa, kayabe kayo naman. Ikayong at Roma ay naos na ning Diyos, banmiyagom kayo kang Jesucristo. Kaya kayo ngang sablang at Roma, kaya kayong pakamalan na ning Diyos, at inaos ng maging sarili ng balen. Ipagkalob na sa kaya kayo ning Diyos ay igpata mo, at ning Ginong Jesucristo, ing grasya at kapayapan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pungeni ing maya pabalita.
Kumagliya ing meto nga dalaga, at ibayit ni ing meto nga yanak alalaki, at iti mayaw siyang Emmanuel, nga nawari, ing Diyos kayabe tayo. Ang ginamanatili agay kayo, At kekan timurin, pamamasa, king may babalita, agpangkang San Mateo, ligaya keka o Ginoo. makanyan pangapalyari, ing pangabait ng Yesu Kristo. Maria ang imana, ti Jose, at ilang pamitangwa ng kasal. Bayuray ko ang mi kasal, mayakit kingi Maria, milam nane. Jose, ang maging asawa na, metong yang banalataw. Eneburing misal baga marina Maria, inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kabang isipaning makanyan, pepakit siya kaya, king panina, ping metong anghel ng Ginoo, nga na kaya. Jose, alay ng David. Emo pikakunuan ng balaus nan meng ikasali Maria. Uling yung kiglina, milyaryo, kapamilatan ng upaya ng banal espiritu. Ibait na yung metong nakalalaki. At tausan meng Jesus. Uling yung miligtos, king kayang balen, king kayang pamikasala. Milyari ting sabla, bang matupading sinabi ng Ginoo, king kapamilatan ng propeta. Kumagliyang metong dalaga, ibait na yung metong nakalalaki. At mayaw siyang Emmanuel, nga nawari, ing Diyos, kayabe tayo. Inyang migising Jose, ti parana, ing inutos na kaya ng anghel ng Ginoo, peki kasalan ni Maria. Ing mayab ng balita, ng kakatang kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Metong po kayong highlights ng kakatasin bambengi, ing renewal da po, ring ganaganang talasawa. Please, gana-gana pong talasawa, tukiyan po yung asawa yo. Muntako po kitang gulo, tana. Maumpisa po yung kakatang renewal. Please, gana-gana talasawa, talakad kayo po. Magbanda ko po, kitaking gulot. Ating mag-guide kaya kayo ka rin. Gana pong talasawa, please. Eko po mikakuno, agyang kikilikan niya po yung anak yo. Makiabi kayo mo po sana magrenyo kayong kasal. Gana-gana pong talasawa, ala pong excuse. Gana-ganan talasawa, asinin ba? Please, banwa-banwa po, irenyo tamo yung kasal yo. Kayong simbambenge. Ulitan ko po na, ikay po sinimba, talasawa, kayabi po yung asawa yo. Makiabi ko po sana, kitang gulot, magrenyo tangang kasal. Choir, please po. Umpisan tayo po yung renewal. Wedding March, choir, please. Wedding March.
Choir, wedding march. Wedding march, please, choir.
Ulit ko po, yang kikiligan nyo pa rin anak yun. Mag-renew kayo po sana, please. Last call po, renggan tala sawang sinimba. Magkiabe ko po, Agyan kikilipan nyo pa rin anak yun. Eko po mikako no, please. Magkiabe kayo po. Please, then tala sawa. Last call, po. Karekan talasawa, choketi, mag-renew ko po sana. Alalayan niyo.
Bago pong pinakotundok, pwede tala pong palakpakan ng kakanan ko, boss. May kapit na halapa mo po rin.
po, palapakan tala po, rin katamong couples. Aduan ko po yung kayong kasaupan, yung kayong panalangin, para ka rin katang couples, kilagyunig pa, puning anak, ang puning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ngayon bengin po, buriko gana kanyo, itangal do, kinasal kayo, harapan nga pong Ginoo ating kayang balayan. E minunang inawad na po ni pari, may talanan ko po sanang wala nagamat. Please, tala niya po gamat ting asawa yo, wala nagamat, kaya talala ming kaili. Wala nagamat, ang popong kaili, may talanan kayo. Ini po yung mamunang kabalduganing kasal. Impong kasal katoliko forever. Na po ating pong forever, kaya katamo. Huwag bibitew. Nang kahit po 10 minutes mo ngayon renewal, kahit biliyo kayo gamat din asawa yo. Please, ini po yung mamunang dili. Metong na kayo mo, lalo na po datang yung problema kayong pamilya. Lalo ko dapat mitalanan gamat. Walang bibitaw. Ini po yung burin na sabihan ini. Ne po, po kalingwan ito. Bibili talan ng gamat ng asawa yo. Puta-puti niyang aliwan talanan. Sige, kayong bala. Ne po. Please, make sure. Ne po, obligasyon yung pong para-pareho ini. Ne po, walang bibitaw. Walang bibitaw. Kaya dapat makatalakan palagi. Ne po, kayong asawa mo. And, number 2, ini po yung minunang kitang na kayo ng pare, niyang kasal kayo. Kusang lub kan dinatangketi, bamong ibuklo di sarili mo, king lugod at kasiwan, kaya maging asawa. Kusang lub, ala pong memoir siya kayo. Dakal ko pigloluan, metong yung kasal yo. Ating dapat yung kasal itang kaluguran nyo. Totoo po ini, itamongan, magobrata mo, mapagalta mo. Pero baloy po, adya mapagal tama saya tamo kasi gagawin tayo ni karing kaluguran tamo. Po, itamo nga. So, sungata na siguro, pero okay mo. Kaya mga parsel pa po ka ng lawang basaring halawa kayo. Pero ini gagawin ko ngayon ni buriko, sakripisyo ngayon buriko, kasi kaluguran ko lang, rening pagsilbihan ko. Baloy po, potang may kaluguran tao, agad ka magbuisit. Po, sana may balik po itang lugod na ito. Bangkanto, may lako itang bullshit. Ne po, may lako itang nengkay. Tot bala mo, traton mo yung asawang, bala mo, animal ya. Please. Kaluguran nyo naman talaga yung asawa, kailingwan nyo mo po eh. Nengkay, nileleyo mo. Please, please. Ngayon, bengi po, ining pagananak kayo. Kaya kesal niya kasi kaluguran niya. Po, kalingwan ito. Ne po, number 2, anang may utang ng pari. Kusang lumeng babieng kaya kang sarili kaya para maging asawa na. Ne po, katapatan po yun eh. Baloy po, may kasarbay, kitang dakaring anak, nung nasabyan dakaring pengari da, bantay ipakit day lugod da. Baloy po, nasabyan da rin anak. Tatang, nung kaluguran mo kami nga anak mo, may lulokwa ni Mako. Ara. Ne po, ma, nung kaluguran mo kami, nga anak mo, may lulokwa ni tatame. Pero biro po, agyoyo pa po nga lawan mataring asawa yo after 20 years, after 27 years. Sabihin nyo naman po kaya, era ka palinoko, amo kaya. At kapilan man, kung manisipan ng lokwanda ka. Po balo. Agyayi kami pong Paris, sabihin mo kaya sa relimita. Tapat ka, kining liban mong bukasyon na yun po, dapat po, agyutang sabyan ito, tama rin uling tayo luloko ng asawa tamo. Uling kaluguran tala rin anak tamo. Totoo man po, na akong kasaya. Pero marireact po kayo. Putan tumuha kayo, ating ko pong partner. Ing peka malungkot po dili kayong biyayang magdili-dili. Ren po nga anak yun kayo, putang tinong pamilya, lakwan na kayo nga po Pero Diyos ko, ing asawa yun, ako po lakwan. Diyan maka-wheelchair ka pa. Diyan manaklana ka na po. Pero iya parugong maglinis kaya ka. Buri ko po, ibalyo yun, hindi ngulaga ngayon po, renghaliwa, mariryala po kayo. Nang pong mami ako seminar, sabi ko karela, nung may buring asawa mo, bala mo ka lang, karakalmi ki bure. Po.
Kaya please, ngayon bengi, po yung buri kong tanam yung kayong isip yung, kayong puso yung, na makanan yung karugod kaya kayo nga pong ginubinye na yung partner yung. Duko yung po rin buntok yung. Please. Pangadiye po yung asawa yung, pangadiyo po rin anak yung. Anya pong kasal kayo, ating pangading na po, panaganing pari na i-recite yung. Tuki ko po ka na ako. Ikaw nga, ipagkalob mo, o Ginoo, maging metong kesa na puso, manibat king aldongen maging king kanuanan, o king kalipitan, king sakit, o king kapaldanan, hanggang king pigawan niya na kami ng kamatayan. Dumor ko po, bangin bless kayo. Kamang ibibless na kayo, buri ko po pangadiyo, ring asawa yo, ang poreng anak yo. Pangadiyo po yung pamilya yo. King upayang may pagkalub ka ako, anting kura paroko, ning parokya ng San Agustin. Bibindisyonan ko po at patutuanan, ning pamibayong sumpa, ning lugod at katapatan, king metong at metong. Magariya po sa ning ing Diyos, king pamilya yo. Kilagyonig pa, poning anak, ang poning Diyos, Espiritu Santo. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's headed for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even if the night changes, it will never change me and you. Chasing it tonight, clouds are running round her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop.
Manalangin tamo. Papurianda ko po't pasalamatan Ginoo kanititing bayong sumpaning lugod at katapatan ding talasami king parokya. Adwan ko po yung kayong bendisyon at pakalulu karela. Ilaw sila kinanumang sagkol, kinanumang sakit, kinanumang tukso. Di na nyo po sanang masanting pamikakatawan para king kasuyuan. Maging pilimbawan langan po sana, king biyaga na ka, kababan lubat kabanalan, lalo na king katapatan, king biya talasawa, king kaming parokya, kilagyunig pa, puning anak, ang puning Diyos, Espiritu Santo. Makakayabi po kayong renewal, linguma, kayong asawa. Kiss, ano po, please, eko po pakaluklok, nung po kissing asawa yo. Please, kisyungan po rin asawa. Kiss, kiss. Ay, eko po makaluklok, pang eko may kiss. Alak pong ikit may umaye. Ano po, please. Kiss, po mayari ing blessing, ing renewal, nung may uma. Palakpakan tala po Okay. Pasibayo. Palakpakan tala po rin Congratulations couples me. Thank you very much. Thank you. Kaya rin na po ning misa at inya pong sadyang pamanganing kaya katang kaluguran ng Mayora, karing hanggang couples, muntatap mo po Thank you po. ang Thank you po. Parisol. Mapilan mo pong reflection. 2 minutes. Thank you very much po. Thank you very much po. Thank you very much. Thank you very much. Dakal po salamat ne po. Sige po. Sige po. Sige po. Sundo tayo po yung misa ne po. Mapilan mo po reflection. God bless po. God bless po. Sige po. God bless po. Ne? God bless. Thank you. Thank you. Thank you. God bless po. God bless. Sige po. God bless. God bless. Makilabas ko mo po. Ne? Makilabas ko mo po. God bless po. God bless. Makilabas ko mo po. Pinili niyo yung asawa mo. Ito, makashort siya. Thank you po. Thank you po. Impong dindam tamo pong first reading, kwento na po ng ari ng Israel. Iking ahas na po, ang po po'y propeta Isaias. Den pong pipong po ng tang Israelita, kalupatamo po ngeni, bala mo po yung Pilipinas, bubuli na po ng China. Ila po, yung bansang Assyria, uling maragulyang bansa, buriro pong sakupan, buriro pong giraan. Unang uling malatilang pong bansa, ingari po kanyan, makisanggaya po sana karing maragula bansa, lalo na po kayong Damasco. So, ingari ng Damasco, ang pupuyaring ahas ng Israel, may pagpartner la, bang kanita mo po sana, nung labanan na lao, kaya yung Assyria, girahan nila, atin niya pong kasangga. Pumalaot kayong karanasan tayo at Pilipinas, sakping kaya kayo. Nung bubuli na kataning China, then kayong Amerika, makikaluguran niya kayong Pilipinas, makikaluguran niya kayong Amerika, uling bubuli na kataning China. Makisanggata mo. Bangkanta nung in case may kagera, atin tamong kasangga. Kaya po kanyan magsalita, propeta Isaias. Uling alagad din nga pong Ginoo. Payaabot na kanyang kingari. Nga na kaya, masantingin paplano mong yan. O't makisangga ka karing bansa. O to teka makisangga kaya nga pong Ginoo. So, ini po yung lisyong kene. Hindi po. Uli mong maragulin Damasco, uli mo yung maragulin kalaban mo, makikisangga ka. Hindi po. O bangat taman wala ka na po ning propeta, manyag kang tanda, kaya nga pong Ginoo. Paluyo po yung ari, ulin talagang yari, yung loob na po, binalak na talagang makisangga na Damasco. Baloy po, na pangkarakala excuse. Ay, aliyan, no. Wari sabi nga pong Ginoo, kamanyad siya, na pong karakala, kasi inari na po kay loob na. Yung makisanggaya, kaya nga pong Ginoo, makisanggaya po, kaya nga luwang bansa. Kaya nga, pemili, diyan ka manyad, sige, ano. O ini nga ning tanda, senyales, payabot ni nga pong Ginoo kaya ka, ing meto nga babae, kumagliya. Kaya history po, yung babae ngayon yapi yung asawa na mismo ng hari. Kumagliya nga ning meto nga babae, ibait ning meto nga lalaki. Ating lalaki ngayon nga na, yung magsalba. Baloy po, anyang mo muna,
Ngari po, decided na talaga. Alayang pakialam. Basta ating burina. Na po, makisanggaya ka rin aluang bansa. Pero yung binyani nga pong ginutanda, ali. Na po, eneman masiray lahi mo, eneman mapupus. Uling ating kang tagapagmana, anak mo. Pero, yung metong akitalis yung keni, uling pinlano na kay sarili na. Enanepon, linaway, tangaliwang plano ni nga pong ginukaya. Kaya niya pulungubing, kaya katamong gospel. Daratang naman po itang neng kaya, tabaling gawan tamo. Po, kalupan ng ari, inari na kelo na ini gusto, ano. Ene kinonsider, nung naning kaya nga pong gino. Pero po, Kenny, isa no siya, alwa po yung kaya sarili na, po, ing tikyana, no, yung plano ni nga pong gino. Pero ing peka masanting nga lesson po, kening gospel. Anaya, ing metong nga babae, mga anak ya. Ating anak na nga na mayaw siyang Emmanuel. Imburi na po sabihan, ing Diyos, kaya betaya. Makanyang po yung lesson na tuturo na sana kang, po, kang aring ahas. Nga pong gino kaya betaya. Pabure na katawari. Agyang kempang gera. O nang po inari ni lubnay eh. Pero kayong gospel, o hindi po isa no siya, tikyan ang buri ni nga pong gino. At menwalaya, agyang na pa po makaing balo nung naning future na. Pero yung balo na, nga pong gino, kaya betaya. Ang challenge po ngayon, kakatamo, simple mo, Papa, ramdam ta na po karing aliwa at syuta mo? Kaya asawa mo. Siguro, po, ala kang ala. Lalo na po, tang kailangan na. Bali po, personally, kami po, itatang ko, migabrodya. O tapong mamagyo, uling itambalemi, kasantingan, matibe. O tapong mamagyo, kakaro kaya nga po sa halo. Bakit? Kasi etso kaya nga brodi tata ko. Anytime po, masira yung balemi. Pero niya pong itatang ko, migdatune, agyan ano pa po bagyon datang, panatag kelob kasi balo mi, at tsuken itatamiyo. Ini po yung challenge kaya katamo. Alwa mo sana nga pong gini magparamdam na po. Itaman, magparamdam tamo kayong pamilya tam. Paramdam niyo po yung kaluguran niyo la. Ikita mo nga anak, paramdaman tamo nga tsuta kayong balay, bantay lang migaga na karimpe nga ritam. Paramdam tamo po, nane, kaluguran tala naman, paramdam tamo kayong komunidad, nane po mag-exist tamo. Po, paramdam tamo, nane po, makakayabe tamo. Uling nang kay, etamo si kasing makanyan. Please po, kayong pamilya, ngayon Pasko, paramdam yun na mo po, mayap kong kapatad. Paramdam yun na mo po, karing kapatad, ne po, nangatso kayo kay siping dan, ano man yung problema ra. Alway tang iwasan tala. Okay? Talakatangan po ngayon para king panalangin ng Molda. Sasalpan tayo ko. King Diyos, sigpang may payang tutu, inalang king banwat yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal espiritu, may bayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldos, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabie ampon me nga mate, sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasoblirang meding mete, at king biye alanangga. Amen. Yung pangtala po king ginuring kaya katang panalangin at kayadwanan ngayon pong makibat. Ginoo, umeka, dalawan me, kaya kang balayan. Ulitan tayo po. Ginu umeka at dalawan me ingke kang balayan. Para king mas malalam ang kasalpantayanan king anak nin Diyos. Ami kakatawan tao, ban pagdalaran sala, rin sablang magdulap kayo.
manalangin taking Ginoo. Ginoo umeka at dalawan may ingke kang balayan. Para aking kapayapan at pamikasundo, king mabilo gayato, at karing sarili tang mga lating yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo umeka at dalawan may ingke kang balayan. Para aking migit akagalangan, at panalala ka rin taong mga ilangan, at para aking mas maragula masabal, karindaralan kasakitan, manalangin taking Ginoo. Ginoo umeka at dalawan may ingke kang balayan. Para aking sala at kabiasnan karing pamuntok din bansa, bandin sabla, mika makatuliran landake karing kala malelangan nin Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo umeka at dalawan may ingke kang balayan. Para karing pengaring manayang mibaityo, ing karelang anak, baan kan lungandang mitmong pali, imbayong biye, at ipayabot kaniti, ing lugod nin Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo umeka at dalawan may ingke kang balayan. At para karing kekatang sarili, karing komunidad tamang Kristiyana, baan maging mamutalob king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo umeka at dalawan may ingke kang balayan. Para karing sablang pengari, manano na sanang ayatad dalaring karelang anak, kimbye Kristiyano. Iyaninag ing lugod ning Diyos, king karelang pamilya, kalupa ning banal a pamilya ning Nazaret. At maging maya pa limbawa karing sablang kayanakan, ban maging matampadeng tanggapan, king karelang pibale-bale, ikristong mibayit, ing kekatamong Ginoo at kapatad, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan may ingke kang balayan. Para karing sablang pengaring babay, dinano sanang masalang pamiisip at masikanan a pamikakatawan ning Ginoo, ban parati lang makapagdalang sala, king karelang pamilya, at iturudeng anak da king ustong dalan, paintungol king kaburyaning Diyos, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan may ingke kang balayan. Para kareng sablang pengaring lalaki, ing Diyos igpasana ing karelang maging sikanan, ban ilaman maging matataglaking pamanalakaran karing karelang pamilya, ban makabyelang masanting apami biebye karing karelang pamilya, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan may ingke kang balayan. Gawa na lasanang tunay sandigan ning Ginoo ing karelang anak, ban maging panawoning kapikakunwan, matinding kalungkutan at kabiguan, maging pagmula na ning mayap a kausukan, sikanan at kapayapan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo umeka at dalawan may ingke kang balayan. Karing panawoning kasakitan, kakulangan at pamagdilidili, lalo na karing pengaring magdilidiling, paragul at manese kareng karelang anak, pagkalubnasanan ning Ginoo ing sikanan at grasya karela, banbusal naman ning karelang daralanan a kaaligaligan, akit da at apatunayang agyurang alampusan ing karelang malungkot a kabilyan, at king pamagtiwala king Diyos, ing sabla maging mayapyamo rin king katatawlian, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan may ingke kang balayan. Adwan niyo pong yan sarili yung kapagnasan, ganiting misa. Malugod na Ginoo, pakiramdaman niyo po daning panalangin me. Pagkalubyo po, lalo na nung makakayap lagi kami. Itingam po, adwan mi, kilagyo ng Kristo, Ginoo mi. Amen.
May puri ka ganang Diyos sa meto sa kluban. Ula din kang kayapan, tagapin tinapay ang pamigay ka. Tinapay ang buni ka bunot pipagkalaning tao, para kaya magwaing tinapay ng biyaya. May puri ang Diyos, kapilanman. Puri ka ganang Diyos sa meto sa kluban. Ula din kang kayapan, tagapin ala kayo ang pamigay ka. Ala kayo ba't karingubas pipagkalaning tao, para kaya magwaing inuman ng kalatwa. May puri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, bangke kayo't kakong daon, matanggap yung harapan ng Diyos, sigbang may payong tuto. Tanggapanesa ng ginuiting daon karinggamat mo, ki kapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kakatangin ka sa plala aning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Ginoo, mananapo siya ng ingupayan ng Espiritu, apebabanul kalang Maria, ingin duding kang anak, pabanalano po retingay nabibili mi babaw ni ting altar. Itingan po adwan mi kilagyo ng Kristong ginoo mi. Amen. Ang ginoo manatili age kayo. At kay kaon timurin, Yat na yung ring puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat-dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karino. Igpa, Diyos king alanganggat, lubos may paya. Inyang migpakumbabayang may kisahod kaya kami ang ting tao, ti para na itang binalak mo, kanita pang minuna. Biklat na para kaya kaming dalan, painturo king kaligtasan. Ngayon panay mi tangal do, o tayong Kristong Ginoo may magbalik yung pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami asan itang kaligtasan na pengako na, ang yan ipanenan mi king mipnung kasalpantayanan. Pupuryanda ka, kambering angiles mo banwa, ngaming babyadalit kapuryang geka.
Ikapining banal na pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Uli nito, ipaniga po mi. Itugtog mi ng espiritu mo, anti mo yung titi pangambon, karetingayin mi. Bang pabanalan nala, para kay kami, gawa na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, bayo na kusang lob dinaw ning biyena, king pamaylasan pong kamatayana, kinuha na yung tinape, pasalamatan akat pinuri, pira siya na yung tinape, dinuang na iti, karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti, ikayungan, mga kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidaon, para kayo. Ino ko at Diyos ko. Makanya mo naman kay bating hapunan, kiwaning kaalis. Masibay na kang pepasalamatan at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na nga na. Kunan niya iti kayungan, minum kayo kaniti. Uling iting kaalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pangalanggang tipan. Ami bubu para kay kayot para karing siyamlang tao. Pangganit ami patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti, king pamigaga na kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayo po ngayon ng misteryo ng kakatang kasalpantayanan. Yang ining kakanakan mi, ang mapamakalulungig pa, ang kamatayan ng ponging pangasubli ng mebye. Daraon mi kay ting tinape ning biye, ting kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ang pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, mansumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo, king katawan ng pongdaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan may oig pa, ing banal na kapulungan mo makalaganap kimeto yato, manmiganap yaking lugod. Kami ng Leo 14, ing kaming Santo Papa, Florentino, ing kaming Arsobispo, Pasiano, Bishop Emerito, ding sablang obispos, pari, diakono, at ding sablang susuyuking banal na kapulungan mo. Kempong katahimikan, adwan niyo pong ngayon sarili yung kapagdasan, kaniting misa. Pangaditalanan po rin kay katang mete, may painawan ng ansana, king kapayapan. Pakaluluan mo kami Ginoo, gawan mo kay ang karapadapat magamit kimbelang angga. Mankayabe ng Maria, imberenin duning Diyos. Kayabe ng San Jose, ang esposo na. Kamberan din ng apostol, kambe ng San Agustin, at ding samlang banal, mibibiya kalugod-lugog ka, king kakabaning panahon, apuryan ang pangapaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatan na kambe ng pongkaya, kaguni banal Espiritu, sablang parang alampang ligay kaya ka Diyosig pang lubos may paya, manggaman, king alanganga. Mapaminto king amano ning talapangabos at inalkos ning banal ng turo, nga tangan pong mangangas manalangin. Somebody love you more.
Ikabos mo kami kay sablang marokoig pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, man king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, mikabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing payantan ng mipnuligaya, ning talapangabos ming Yeso Kristo. Uling kekay, kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanangga. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula po sana babaligdan din kasalanan mi, nung naing pansinan mo yung kasalbantayan ng banal na kapulungan mo, layon mo yung pamayapan ng paumpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ika mabibiyem pumagari, panggaman, kingalanganga. Amen. Kapayapaan na po ng Ginoo, mantabi siya kapilan mo, kaya kayo. At kekan timurin. Pakitangan po ngayon, may kakalugod pa mo. Peace po, kaya katamungan. Nyo Jesus, ing kordero ning Diyos, nyo imilako ing kasalanan ning yato, nuan laring mayaos, king apuna ning kordero. Kinuha ka matampang tanggap keko, dapat igas miyay nga mano mo at kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isatsad na kataan sana, king biyalananga. Amen. Sana po itangan sinimba, magkomunyon tangan sana, ne po. Wala pong mumuling may kinabang.
Siklaw tangan po, pangatitala po rin kikatang pamilya. This time po, buri ko rin single parent. Magkiabe ko po kayo ni Bara ko po nga bless, ne? Then pong mag-birthday kayo. Ko po may kakuno. Ana, please, munta kayo kay ni King Altar. Bara ko po nga bless. Mag-birthday, single parent. Binless ko na po rin couple nandin. Kayo naman po. Please po, Ana. Ko rin gumika ko no. Kailangan tapuin grasya ni nga pong Gino. Ne po, single parent, kailangan tangan po ni Ana. Last call, mag-birthday, single parent, mag-wedding anniversary, kini ko nga pumunta. Nung ako pumisiklawod, okay mo po, dyan talakad kayo mo. Please. Please po, Ana. Kung may kakuno, basta magkiabi ko po kini. Ala naman dapat makarine, kaya ni. Then po nga tsukelwal, single parent, pwede ko pong lungo, bada ko pong bless. Then po nga tsukelwal, na. Please po. Kung pumika ako no. Pangadita alam po rin, pamilya tamo. Panalangin para king pamilya. Ginong Diyos, ikayo po ing panibatan ng lugod ning balang pamilya king Vanuatiato. Ipa, lugod ka at biye, kapamilatan ning kekong anak Yeso Kristo, amibayit king kapamilatan ning metong nga babae, at king kapamilatan ning banalay espiritu, asibol ning dibinong lunos, ipagkalubyo po na ing balang pamilya, keti king yato, maging tunay ang santungan ning biye at lugod, para king sunod-sunod na lahi. Ipagkalubyo po na yung kekong grasya, yung maging giya ning pamisip at kimot, ding talasawang lalaki at babae, para king ikakayap ding karelang pamilya, at ding eganaganang pamilya mabilugayato. Ipagkalubyo po karing kayanakan, ing akit da, king pamilya ing solidong suporta, para king karelang makataong dignidad, at para king karelang panyulong, king katutuan at lugod. Ipagkalubyo po, king uli ning lugod, apepasik na nga na, ning sakramento ning kasal, yaing patuto na iti asikan niya, karing sa blangkainan at kapagsubukan daralanan ding pamilya. King kapamilatan ning banala pamilya ning Nazaret, at aguyod niya sanang mamunga ning Santa Iglesia, ing kayang misyon karing pamilya, king mabilugayato. King kapamilatan ng Kristong ginuta mo, ing dalan, katutuan at biye, manggaman king alanganga. Amen. Banala pamilya ning Nazaret, papagbanala niyo lapuring sa blang pamilya. Manalangin tamo. Igpaming malugod, kaniting sakramento at tatanggapan miya ing pangako ning kaligtasan. Kabang lalapit ing Paskong pangabayit, pasulungan mo kaya po sana king kasalpandayanan at lugod, pangapagmasosyan ming panyatan ng Kristong kaya kaming talapagligtas, aginumi, manggaman king alanganga. Amen. Pasiluklo ko po sa guli, mapilan mo pong announcement. Ne po? Magrasyang baknan po kaya kayungan. Tunay pong magrasyang baktamo, pauli ng midi pong tamong pasibayo, para pasalamatan at pumuri king kakatamong malagod na Diyos. King ka na mahal doon ng simbambengi, pasalamatan tala po ding mas in charge ding CP Season 1, pasalamatan tala naman po ding sectors sa Migdaon ngayon ka na mahal doon ng simbambengi ding hanggang pong talasawa. Karang MRO sa Migdaon ngeni, panimunan da ring greeters and collectors, at ding Hermanidad de la Madre.
ding may Mario ning Barangay San Juan. King pamangadi, king para king pamilya, apani muna ng Sister Lailani Trinidad, dakal pong dakala salamat kaya kayo. Palakpakan talangan po. Pasalamatan tala naman ding big sponsor king pamilyaning Nazareth, amenibat king Barangay Santa Barbara, ing pamilyang Carlos at Lampa. Magsilbi la pong talakad. Palakpakan tala po. Dakal pong salamat karing dinakayo kay king parokya, dedi po, karagdagan lang pondo para king pamipagawa ng kakatamong conservation management plan. Manano na sana ng iting oportunidad ang maging kayantabi ng San Jose at Maria, king karelang pamagbalakbe, mamungang mayap at akalagrasya king kaya kayong pamilya. Bukas po, kapitong taneng aldo, mikitikita mo pong pasibayo kay king matuang pisamban, abe-abe ang pasalamat at pumuri king kaya katamong malugod na Diyos. Then pong mas in charge, then pong CPC Santa Lucia, din kaya katamo pong sector sa mag-offer, yapin po ring OFW o ding paka-abroad, nung asawa kang OFW o anak kang OFW, o kaya naman, nung makabakasyon lang yan yung kasalukuyan uling Pasko, agkatantala pong simba at mag-offer, bang abe-abe talang panalangin kay tiging pisamban, panubisan tala po. Ding MRO sa mag-offer, ding BOAS at ding family and life member. Para naman po panimunan ng panalangin king pamilya, king pamilya na pong Sister Evelyn Manasan. King pamilya ning Nazareth sponsor, manibat king Barangay Santo Tomas, ring pamilyang David and family. May ginya pong special ing okasyon na pamikatago ni Tingaldo ngayti, king kaya katamong parokya, bampasibayo tayong patibayan, yung mangako tamo king harap ng Diyos at king Santa Iglesia. Tunay ang extra special, uling at suwing kaya katamong kaluguran na mayor, kaya tiking Balen Lubao, kaya bening kayang anak, SB Jason Pineda Victorio. Dakal pong salamat, king pamanangon at maging witness kayo, king pamibayo ning kaya kaming kasal. Palakpakan tala po. Birthday na naman pong Mr. Pineda, niya po kaibat na po ning misa, at inla pong si Jang Almusal, ning kaya katamong kaluguran, Mayora, ating anak na SB Jason at Mr. Pineda, a simpleng reception, kaya po king parish hall, ding migraine yung kasal, ang po po'y tamong sinimba, kaya betamo po ketang simpleng almusal at chupuking parish hall. Palakpakan tala po ng pamilya Pineda. Ande mo rin po, dakal pong salamat among kening oportunidad na masanting nga programa para karing sablang talasawa. Dakal mo naman pong salamat karing bawat talasawang mig-participate king pamibayo ning karelang kasal. Manano na sanang parandam tamo, ing kaluguran tala din kay katamong asawa, anak at pamilya. Palakpakan tayo po yung bawat metong. King saop ning kaya katamong malugod na Diyos, mas tumibe pa sa amin ng pamikalugod, tetagan at katapatan bilang miyasawa. Pauli na niting renewal, sinlaging lagu at santing daring bawat talasawa. Tutupong makalagu at makasanting. Amen po? Amen. Para king programa tamo, king Aguinaldo, king Matuang Pisamban, atin pa rin pong available tickets, karing kaya katamo pong PFC. Madroya po iniking kaya katamong raffle draw, itang December 24, alas 6 ting bengi, bayo misa, itapong may tinis. Ing oras na po ning misa tamo kanita, alas 8:30 po ning bengi. At itapong habak, December 25, ing misang Kapaskuan, oras na po ning misa, alas 7 na po ning habak. Pota pong 8:30 naman, at inta pa rin pong misa kay tiking parokya, para po king kapat a Domingo ning Adbiento. Bukas po, din kaya katamong ministry on altar server, magkaroling la po kaya kayo, at bang ipakiting karelang talento, at katok ka rin kaya kayong puso ngayon daratang nga Pasko. E tamo po palampasan, doon saksyan tamo po iti. Katataulian, pasalamatan tayo po yung kaya katamong kura paroko. Among, dakal pong salamat, yung grasya, ning pamipaganaka kaya kami, ngayon kanamaldo, ning simbambengi. Daratang ing panahon king biyatamo, ing tao, ing minsan dakal kaburinggawan, nang minsan na nakasakit tango, ing bage-bage, uling mo aintin dyan. Ustong iti daratang king be, maging paganakaya sa kaya katamo, ing kwento ng San Jose, the sleeping Saint Joseph, anong nu ka rin, napepatilip ning angel at sinabing plano at kaburyaning Ginoo, ing pakasalaning Birhen Maria. King kaya kaming pamanuli, bitbitan mi iting simpleng regalo, kalupa ng San Jose, potang malino ing bage-bage, malyari tang ileleng kaya katang sarili, kaburyan, uling atin niyang mas masanting nga plano, ing nga pong Ginoo. Potang malino kaya katama nung naning plano at kaburyaning Ginoo, mabiyasa tang tango at maminto, ban maging suluning madalumdum mayato. Palakpakan tayo po, Apong Arnold.
Pasibayo po, mikitikitang bukas kay Niking Matuang Pisamban, ito kitala po ding pamilyada ring OFW, kaya mismo ding OFW, nung ngening minuli na po ngening Pasko. Dakal po salamat at maya pabak, kaya kayo po. Talakatangan po. Thank you naman natili. Kayo. Bendisyon na nakatangan po ng malugod na Diyos. Igba, anak, at Espiritong Banal. Amen. Ayang pang taniting misa, umekongan po, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Aglusta mo po, King Parisol, na po, itapong sidya ng pamangan ni Kakatang Kaluguran ang Mayora. Ulitan ko po, taglusta mo po, King Parisol, na po, makiabeta mo po kitang sidya ng pamangan ni Kakatang Kaluguran ng Mayora, Ma'am Esme Pineda, aning kayang anak SB Jason Pineda Victorino.